Reka twongere tubahe ikaze kuri channel zanyu mwitiyemo rwose Rwanda Burundi TV ndetse na Ndebero TV y'umutumirwa JPierre. JPierre umeze neza? Meze neza cyane, ndamahoro yo mumeka, ibintu byose babigenda neza, urebye ndi fit nta kibazo. Usibye ku ntambara ya Kongo turaza kwifuza kuna twapudetinga intambara ya Sudan igeze, kuko ndakeka intambara zose ziri muri Afrika uzikurikira nk'umuntu yitesa mu bya geopolitique cyane, naho turarebayo tureba uko byifashe. Nkuko bisanzwe rero M23 ikomeje kwigarura duce twinshi muri Nord Kivu cyane, ariko isezerano yaduhaye yuko idakeneye imijyi nka Goma, Sake, Uvira, Bukavu n'indi mijyi iyo ikomeje kuryubahiriza. Ego Hari icyo byaba bishushanya kuba ikomeje gufata uduce twinshi ariko ikatwizeza ko itakeneye imijyi? Ibyo muri uru rugamba bishushanyije ibintu bikomeye, kuko urareba iyo mijyi ni imijyi strategique. Ni umujyi ufata hakajyaho mekanizme zo kuwukwambura, kandi noneho wenda reka dusubire n'inyuma mu gihe cyabanje. Urareba M23 nyine itari yaba M23 kiri SNDP ya Laurent Nkunda, urareba n'ubundi yafashe Nord Kivu, ariko n'ubundi ntiyamenye uko ayitakaje. Rero bakanareba na 2013 uko byagenze, Goma barayifashe nabwo baratakaza. Ibyo bintu byabahaye isomo ryo kuvuga ngo igihe cyose ufashe umujyi uri strategique hariya muri Eastern Congo, bahita bakurikizaho diplomasi igukuraho hantu. Rero bo bakaba barahisemo kugenda bifatira aho hirya hari ibintu by'ibisambu, hatari ibintu biri strategique, kugira ngo barebe ko basurvivinga iminsi, kuko iyi ntambara ni intambara ijyanye na profit z'amabuye y'agaciro. Kandi muri Goma siho hacukurwa amabuye, nubwo hari strategique mu bikorwa remezo cyangwa n'izindi results zihari mu bijyanye n'umutekano, ariko si bijyanye no ku mabuye. Rero yaba nabo ariyo strategy nshya bize yo kugira ngo bajye bifatira kuri ibyo bisambu, barebe ko babona iryo buye, noneho deni mwebwe mugume muri iyo miji mutegereze ko baza ashwi. Bazakubwira ngo twebwe tuzajya tuyizenguruka, ariko utegereze ikindi gikorwa wapi. Ako se muri babice hose amabuye haba hari amabuye hose. Kiriya gihugu kirimo ibuye, ndakubwira ushobora no gusitara ku cyatsi ugasanga gihindutse ibuye. Nese ko yagiye mu venture ifata ahantu nta muntu umwe hari, haba hari amabuye ku buryo ni gutanura amabuye nta muntu umwe ubahatuye. Nukuvuga ngo cyangwa nta abantu bari gucukura ibyo biro. Oya, urareba biriya bice ni binini cyane. Nimba kira byonyine Nord Kivu, nimba yabikubye Ubuganda inshuro hafi zigera kuri 3. Kandi ureba n'abantu bahari ni bake. Niyo mpamvu tubona ahanini haba hari ibisambu. Abantu bahatuye ni bake, kandi nabo urumva mu gutura bagenda biyegeranya, kuko na ahantu hakunze kuba hari umutekano muke. Imyaka 30 yose irenga irashize nta mutekano. Urumva abantu bagerageza kwikonsantra ahantu hamwe, ugasanga handi bahasize ari ibintu by'ibisambu. N'ubundi ugiye muri biriya bisambu tugenda tubona hariye n'amabuye, n'ubundi n'amabuye rwose, amabuye yarahari. Kuryo na leta si yihorera nayo. Oya, leta ntabwo yihoreye. N'ubundi bamaze gucukura hariya hose, bamaze ku explore, naho yewe bagiye bapima bayihasanga, kuko ntago amabuye yagiye atoranyirizwa mu turundo tumwe na tumwe ngo ahandi hareke kuba hari. Naho bapimye buriya nayo bahasanga, ariko haba hari popularity. Wayabonye gute utayapima? Kuyabona erega nawe ushobora gukoresha mind mu buryo buri geographique, nawe ukabyumva. Nta kuntu yakirundira ahantu hamwe ngo asigara handi. Harabura gupima, kuko erega none se umuzungu rega ni nawe utubwira ngo ahangaha ngo arahari. Nubu wasanga naha twicaye rega twicaye hejuru y'amabuye, ariko kubera tudafite capacity yo guhita tubibona, tutabimenya ko hari, ariko ahari. Rero M23 kuba yanga gufata umujyi, irabizi ko umujyi ntago iri mu bintu bijya biyifavoriza. Igihe cyose bafashe Goma baratakaje.
twapudetinga ahantu hari kubera urugamba muri turiya duce ubona hari urugamba rukaze. Urebye uyu munsi ahantu habaye urugamba urareba hariya Kamanyora hariya M23 muri ziriya karitsiye twabonye M23 inyuramo ingabo za MONUSCO zikayireba gusa ntizirase, niho noneho ubu ngubu hari urugamba rusa nkaho rukaze ugereranyije n'ahandi, kuko ahandi bari kuyireka ikifatira, ariko naho nubwo tuvuga ngo rurakaze niyo yahamennye ibisasu. Urabizi ko mbere ubundi bajyaga bandika amatangazo ugasanga Lawrence Kanyuka ari kuvuga ngo FARDC yaramutse ngo itumishaho ibisasu bakoresheje ibibunda biremeye. Ubu noneho nibo bari kumisha ibisasu kuko babonye ikibuga ntawe ubitayeho, kuko urareba FARDC yazanye iriya strategy yitwa retire yo kubareka weho ugahita uvamo bo bakaza bahisuka nta mirwano ihabaye. Niho hantu wavuga ngo hari imirwano, kuko bagerageje M23 kuba bahasuka ibisasu ariko nta muntu hari wo kubasubiza, kubera iyo strategy nyine iri gukoreshwa yo kureka bagafata ibice. Iyo strategy ikigamije ni ukuvuga ngo ni ukureka M23 ikigamba itsinzi igafata twa duce, ariko nanone urabizi ko M23 ni umubare muto nawo, ntabwo ari benshi cyane. None se M23 ifite ingabo 200,000 ntabyo, kandi noneho twabonye ko ntabarimo nta 200,000. Icyo gihe urubyiruko rwa Uganda rwaba rwarashize, kuko rwaba rwarashize kandi ifite abaturage miliyoni 45. None se ugira ngo ziriya miliyoni 45 zose zaba active? Harimo abasaza, harimo abakecuru, harimo abakiri under age, ko bya uri 200,000 urubyiruko ntabyo wabona. Bararya se abagande bararya ku buryo wabona ibyo 200,000 byo kujya ko 80% y'abanyagihugu urubyiruko. Kandi none si yo bajyanye siko izakoraga iki zabakoragamo, urumva bagiye batakaza n'imibare. Noneho rero kubareka bagafata no kuntu biriya bice ari binini bari bwaze kunyanyagira hirya no hino, ubundi biri no mu bituma batagomeza kugenda bajya mu mujyi, kuko ugiye nko mu mujyi nka Goma kugira ngo umeteninge no kuntu ari urusisiro byakusaba abasirikare benshi cyane, kandi abo basirikare ntabo bafite. Rero urumva kubareka bagafata baragira ngo banyanyagire, noneho ya dimension ya Air Force itakoraga. Umunsi yakoze nibwo tuzamenya akamaro k'iriya strategy iri gukoreshwa na FARDC ubu ngubu. Air Force nigaruka izaza ikiriyaringa, kuko bazajya baba bari ahantu hirya no hino bafashe, ngabo ku dusozi ngabo hehe, ni uguhanagurira icyarimwe. Ni kiriya strategy imaze. Okay. Ego. Abaturage ba Nord Kivu basabye Perezida Tshisekedi ko yakoreza JPierre Bemba na General Christian Chiwewe kujya gukorera muri Nord Kivu. Ego. Ibyo biri strategique bingana iki ibyo abaturage bifuza? Ibyo abaturage bifuza ubirebye na abaturage bari gupfa kwivugira kubera amarangamutima nyine yo kubona kuntu FARDC iri kugenda itakaza uduce, M23 igenda yifatira. Ariko umuturage utagendeye ku marangamutima utekereza, uwo JPierre Bemba na Chiwewe ni think tank za FARDC. None se urazizana kuri front line? Think tank buri gihe ibiri muri background, ahubwo yo yakira makuru ava kuri ground ikanaliza, noneho bagakora mechanisme zindi. Rero think tank uyishize imbere bagahita babacanaho, urumva mwongera mugasetinga bushyashya mukajya gutangira bushyashya, kandi bo hari ukuntu bari bamaintainze urugamba kuko barumazemo imyaka 2 yose. Hari amakuru baba bafite bashobora kuzana mechanisme runaka kurusha uko azana umushyashya agatangira bushyashya, urumva ibintu byose bihera hasi kurusha. Rero abaturage kuba bavuga ngo babazane nubundi, none se Bemba niwe waza akajya kuri front line agakubita M23? No. None se ni Goliath wabuzanye mu rugamba?
ku buryo aze guhita atsinda M23. Abaturage aho ngaho bari kubijyana n'amarangamutima bigendanye no kuntu bari gutakaza uduce twishi tugiye dutandukanye M23 iri kugenda yigarurira ubu ngubu, kuko mu minsi ishize wabonye ko yigaruriye mu gice kirimo amafi. Ndakeka ubu ngubu amafi rwose bari kuyarya neza kuko bishimiye ko bafashe igice kirimo amafi. Ego rero abaturage bareke gukoresha amarangamutima, kuzana Kiwewe na Bemba ntabwo ari byo n'ubundi byahita bisubiza uduce FARDC yatakaje. Ntabwo biri strategique, nta kintu bimaze. Usibye JPierre Bemba na Kiwewe, hari n'abandi bayobozi bwose bayobora FARDC muri Nord Kivu abaturage basaba yuko donc abana bayoboye société civile saba yuko rwose abantu bagenda sekadakazana abandi. No kuvuga abo baturage bo bari kubafata nk'abantu batsinzwe urugamba. Kandi koko nanone ubirebye nubundi wahita uvuga ati abantu batsinzwe nimba bari guca uduce, nimba bari guta uduce bakiruka, M23 igafata itarwanye itavunitse ntaki, ibyo bintu byaba ari iki? Niyo mpamvu abo baturage bavuga ati ibyiza Gisekedi twara aba basirikare baraha bananiwe uzana abandi, none se arazana abandi bahe batari strategique. Nubundi kuzana uwukuye Kinshasa, ahubwo bakabaye bavuga ati Gisekedi fata abantu bahano bamenyereye yitere aribo ushinga urugamba, kuko buri M23 kimwe mu byo itsindisha ni no kubi iziri ya tere. Kiriya gice ikibayemo imyaka myinshi cyane, kuko nimba UPDF harwana imyaka irenga 40 30 gutyo, urumva barahazi neza cyane. Noneho iyo uzanye umuntu uturutse Kinshasa rero wibereye Kinshasa igihe kinini akisanga kuri iriya tere iramugora, kuko asa nkaho aba ari umuniyukama, aba ari umwiga kuri iyo tere, mu gihe abandi baba bazi buri nguni buri kantu kose kari muri ibyo bice baba bakazi. Rero abaturage kuba basaba ngo bazana abandi baturutse Kinshasa kandi ahubwo hari abari bamaze kugira ibyo bamenya kuri iyo tere, byaba ari ikibazo. Abaturage nyine bo baragendera ku marangamutima bitewe n'ibice biri kugenda bitakazwa, ariko ntago ari strategy z'urugamba bari kugenderaho, bari kugendera uko babyumva. Aho rero ntago Gisekedi nawe ndakeka atari umuntu wahitubuka ngo ahite yohereza ngo abandi ngo abari baraha abafurape abasubiza Kinshasa, kandi bari bamaze gufatisha irange ry'urugamba. Abaturage bo ntago baramenya iyi strategy iri gukoreshwa ko ari ikintu izabafasha mu rugamba mu gihe kiri kuza, kuko rega uwo munsi rurakomeje. Kuko M23 byanga binoga ntago izatsindura urugamba. Abayifana rwose mumbabarire mwakire ko uratsinda none, ariko ntago ufite results zigufasha gutsinda birambye. Gufata uduce birashoboka, ariko kutugumana ni ikindi kibazo mu myaka iri imbere. Noneho ibi bintu nta nubwo birafata imyaka, na amezi. Kuko nibamara nyine gufata aho hose se ko banze gufata Sake na Goma, harabasigaye ikize? Nubundi barahatirwa gufata aho bari kwanga. Rero niba hafata Gisekedi, ngiye nababwiye ko kuba bafata ibyo bice biraha Gisekedi impamvu yo kuba yabona impamvu yo gutera Kampala, kuko mutahafashe se yabona impamvu ivuye kugaragaza ko yasumbirijwe kuri territoire ye biragoye, nta hantu mwafashe. Ariko ubu ngubu barabareka mwidagadure mugende mufata, uvuga ati ingabo za FARDC zatinye, noneho turi gufata nta rugamba rubaye. None se ni tekinike za danger M23 yazanye ziri gutuma nyine ifata itarwanye? Kuki itari kutekereza ko ari umutego? Ari byo nyine twabwira ngo mwebwe muyifana, mwemuretse gufana urugamba rutari rwarangira, muzafane koko habaye balkanization, muvuga ati wow ibyo twavugaga ngibi biraye, ngiyi Eastern Congo irigenze ibaye igihugu. Ariko igihe itari yaba igihugu
mwe muretse isaha n'isaha mwahita mwumva ngo M23 iguye mu mazi bya bice byose mwumvaga mwasereburaga irabitakaje rwose. Perezida Lorenzo ari kureba kuntu rwose yakora ku buryo amasezerano ya Rwanda na Nairobi ashyirwa mu bikorwa, gutumira impande zombi bakaganira kuri ibyo bintu. Ego ubundi ayo masezerano ubusanzwe ari miki, noneho nyuma y'uko itweretse turareba nimba bishoboka koko. Ego no kuvuga ngo ubundi abantu benshi bakunze kumva ngo amasezerano ya Rwanda na Nairobi, ariko ntibajya in deep ngo bamenye ibirimo. Ndakeka rwose ufashe nka puru y'abantu 10,000 ukayitereka hariya, bose bakubwira ko bakurikira ibiri kubera muri aka karere kuri iyi ntambara, yewe bumva nayo masezerano, ukabaza ati muri ayo masezerano harimo iki? Biragoye ko wabona 10% yabo. Rero niyo mpamvu navuze nti reka umuntu aze kubafasha bamenye ikintu kiri muri ayo masezerano. Ni ukuvuga ngo ayo masezerano iyo bavuga Rwanda na Nairobi uhita wumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukuvuga ngo Nairobi yo ireba ku mitwe yitwaje intwaro iri hariyo. Noneho Rwanda yo ikareba dimension ya politike ya political tension ya DRC n'igihugu cyo mu karere. Noneho rero reka turebe aya yita kuri izi nyeshyamba icyo avuga. Ni ukuvuga ngo yahamagariraga inyeshyamba zose guhita zirambika intwaro hasi. Noneho zamara kurambika intwaro hasi hakabaho icyo bita repatriation ku nyeshyamba z'imvamahanga zigasubizwa mu bihugu byazo. Tukumva ADF isubizwa muri Uganda, tukumva yewe Red Tabare ikomeza i Burundi, n'indi mitwe igasubira mu bihugu yagiye iturukamo. Ikindi cyari kuba ni ukuvuga ngo inyeshyamba noneho ziri local zinye Kongo z'inkongomani ni ugushyira intwaro hasi zigajyanwa mu bigo, hakabaho ikintu bita demobilisation, zikademobilizwa zigasubizwa mu buzima busanzwe. Izo babonye bishoboka zikaba integration mu gisirikare cya FARDC. Ikindi cyari kirimo ni ugushyiraho nyine uburyo community yaba recover, hakabamo programu nyine yo kustabiliza ahantu hakaboneka umutekano. Urumva haba harimo kwa za ntwaro zagiye zikwirakwira, kuko buriya iyi ntwaro zanyanyagiye gutyo nk'izo nyeshyamba iyo zirutse hari igihe zita intwaro ugasanga umuturage yayigeraho nawe akaba yayibika akavuga ati nanjye igihe byagenda nabi nayitabaza. Rero aho ngaho mu kustabiliza habamo isaka rusange bagakura intwaro mu baturage zikavamo. Noneho ayo yari ayerekeye kuri Nairobi. Noneho aho aya masezerano kikwereka kuntu yabaye na fail, inyeshyamba zitagombaga gushyira intwaro hasi, habayemo deployment ya aircraft. Buriya aircraft icyo yari ishinzwe yari uguhangana n'inyeshyamba yose yanze gushyira intwaro hasi. None ubwayo yaraferinze yaranavuyeyo. Urumva se ayo masezerano basaba ko ashyirwa mu bikorwa ashoboka? Nimba bari kuyakorera enforcement kuri za nyeshyamba zanze kurambika intwaro hasi batagihari, ubundi kuki uhamagarira ko abantu bayashyira mu ngiro kandi wari kuyashyira muri enforcement yaragiye? Noneho reka turebe ku gice cya Rwanda. Ni dimension twababwiye ko ari political tension, yari kugira ngo bagabanye political tension ya DRC n'igihugu cyo mu karere. Baracyapropoza ko ibiganiro biza on table, kandi impande zombi birumvikana ko zishobora kujya mu biganiro, ariko ntago biraba. Iyo ibiganiro bitari byaba kwemeza resultat zabyo biragoye, kuko ni kenshi nyine reba guhera 2022 biravugwa bimaze imyaka 2 ibiganiro bihamagaga, kandi uwanareba si no muri aka karere gusa,
turebe muri Ukraine ko ibiganiro si bihora bivugwa, ariko se hari ibyo wari wabona ku meza abantu bayahuriraho? Reka da. Twareba muri Middle East naho nuko ibiganiro biravugwa, ariko nk'ejo bundi Hamas niyo yisanze ku ntebe ku meza y'ibiganiro gusa, bivayo nta kintu bigezeho. Turebe muri Sudan ibiganiro buri gihe barabihamagara, ariko nta kintu bigeraho. Nibi rero biragoye ko wabona aya masezerano yubahirizwa, kuko nubundi zanyeshyamba ntizarambitse intwaro hasi. Erega ibiganiro byashoboka ariko zanyeshyamba zarambitse intwaro hasi. Noneho umuntu akavuga ngo hari road map, hari inzira yo kunyuramo ugana muri bya biganiro. Rero ibiri mu masezerano nabyo nimujya mwumva amasezerano ya Rwanda ni DRC n'igihugu cyo mu karere bagira ngo bagabanye tension iri political irimo aho hagati. Noneho Nairobi iri related n'imitwe yose yitwaje intwaro iri hariya muri Eastern Congo. Ni gutyo ayo masezerano ateye. Bantu mutazajya mwumva ngo amasezerano ya Rwanda na Nairobi ukagira ngo ni n'ikintu kimwe gifatanye. Nairobi irareba imitwe, Rwanda irareba ibihugu bifitanye tension iri political tension nyine. Eka turebe impamvu ibintu byose byagiye bifailing. Eka kure ya se impamvu ya failinze. Impamvu ya failinze cyambere. Impamvu ya failinze cyambere urumva harugu iyo mitwe yari itegetswe guhita ikora icyo bita ceasefire, urugamba rugahita ruhagarara. Noneho hakabamo gushyira intwaro hasi, bakajya mu bigo bakababarura, bakabasubiza mu buzima busanzwe, imitwe mvamabahanga igataha. Noneho iyo mu gihugu ikasubira mu buzima busanzwe, abo bishoboka bakaba integrated muri FARDC. Impamvu rero aircraft ya failinze yaraje kuko baravuga ko umutwe utari kubyubahiriza, niyo yari gushyiramo enforcement ikawuhana ikoresheje ubwo hari kuba bakoresheje intwaro. Ariko yaraje iba nitro ikajya inyura ku nyeshyamba nta kintu zivugishije. Aribyo byanarakaje President Tshisekedi avuga ati uribuka muri ya nama yari yabereye Bujumbura, avuga abwira uriya wari uziyoboye, avuga ati ntimuri gukora akazi kabazanye. Icyo gihe abantu baramusetse bavuga ngo arimo arahatira aircraft, ariko mu masezerano abantu bazayasome ntabwo ari ibintu by'ibihimbano. Harimo ko inyeshyamba zitazubahiriza ayo mabwiriza bagomba kubarasa, ariko ntibabikoze, bo babaye nitro nyine. Urumva nibo bayishe. Noneho kuba baranagiye rero urumva ntibyakubahirizwa, kuko zanyeshyamba nyine nizitashira intwaro hasi nta uhari wundi wo kuzirasa. Kuki amasezerano ya Nairobi yo ya failinze? Nairobi nayo twavugaga yasi. Yasi impamvu ya failinze. Nairobi impamvu ya failinze ni ukuvuga ngo mu kuyafata impande zireba ntago zari ziyarimo. None se iyo mitwe yose bavuga yari iri hari Nairobi? Kuko erega none se uravura indwara umurwayi uvura adahari, baje kumufatira ibinini. Njyewe ndarwaye ariko hari umuntu waje kumfatira ibinini, arimo aravuga indwara ndwaye, urumva ashobora no kuvuga iyo ntarwaye. Kuba yarafailinze nuko impande zivugwa iyi mitwe yagombaga kubiri hari Nairobi nayihari, ikagenda ivuga ibibazo byayo, bakagenda basesinga bavuga ati uyu mutwe uyu n'uyu, we umutwe X ikibazo cyawe uvuga turacyumva bimeze gutya na gutya, urasabwa ibi nibi ariko ntuhari. Wewe M23 ibibazo byawe uvuga turabyumva, urasabwa ibi nibi nayo ntiyari iri kuri ayo meza. Wewe ADF yari iri kuri ariya meza. Reka da. Urumva abantu wafatiye imyanzuro n'ubundi ntibari bahari. Rero ni nkaho ayo masezerano abatabareba. Urumva nicyo cyatumye ayo masezerano ya Nairobi aba fail. Kuki amasezerano ya Rwanda yo ya failinze? Amasezerano ya Rwanda impamvu ya failinze nuko ibihugu byagombaga guhurira kuri ayo meza ntago byumvaga byaza kuri ayo meza.
nimba wahamagaye igihugu kitari hamagara Uganda, urahamagara igihugu kitari cyo kandi ugomba guhamagara Uganda. Nese ikindi yabahamagaye niki? Bahamagaye ikindi cyo mu karere kitari Uganda. Bagombaga guhamagara Uganda. Museveni Perezida baricaye baribeshye niyo mpamvu ayo masezerano yaferinze. Nta n'icyizere tuyafitiye kuko barahamagara umuntu utari wa nyawe. Iyo baba barahamagaye Museveni na Uganda ye akaba ari uhura na Kisekedi, tukacekinga ko ese Museveni wari arabyemera. Museveni nawe agomeza bihakana adashaka guhura nawe. Mbega Kisekedi yibeshya kubo rwana, yibeshya kubo barwana, urenza akibeshya kuwahamagara. African Union mbega irarebera. African Union irarebera nta kivuga. Yewe na neighboring countries za Sudan, wari wumva South Sudan hari ikivuga, nubwo nyine hari intara y'Ubugande ariko yakabaye nayo yakitinga. Central Africa na yira Rwanda ku gice cya Rapid Support Force. Urumva ayo makimbirane yewe natwe dusesengura kuyagarukaho biragoranye. Buretse ubu ngubu tubibutse nta uri kubareba, ikibuga nibo bagihariwe. Nukuvuga ngo amakimbirane muri Afrika turareka ibihugu by'amahanga akaba ari byo biza kuyakemura, ariko abaturage hagati yabo nta kintu baba babivugaho. Africa Union yiza kuba atari icyuka, iri strong, ubundi yakabaye ariyo igenda mediating ibi bintu byose tugenda tubona mu karere. Muri Saheli hariya ikagenda itangamo umurongo. Nta kikora. None se waba uhabwa inkunga ya 70% ukagira wowe icyo ukora? Urumva hari ubushobozi uba ufite? 30% nta kintu kaba kakumariye. Nta mbaraga. Impamvu itagira icyo ikora nuko nta mbaraga ifite. Iyo ibiza kubiza ifite, kuko urareba byonyine icyicaro ikoreramo. Ese cyavuye mu maboko y'Abanyafrika? Ni inkunga y'Umushinwa. Umushinwa kubakiye aho ukorera, ibyo ukoresha ubihawe n'umunyaburayi. Umunyamerika niwe uramenamo lobby y'ibindi bintu byose, y'imishinga yose ugenda utekereza. Iriya banki nyafurika itsura amajyambere ni lobby n'ubundi habwa na World Bank na za IMF. Nta mafaranga Abanyafrika twikoramo, ahubwo turabwirwa ngo izo resource dufite aho kuzikoresha tukarwana bakazitwarira ubuntu. Nicyo gituma nyine Africa Union igomeza kubicyuka ugasanga nta kintu kiriho. Dushimira abadukurikiye nawe utamuyindi ngingo. Murakoze cyane.